Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Tourism Minister purobat romoi roite chuan rei ek chuan khwalzin tlo tu le ngai ventuanga Aizawl don ati cheng noi zathum somnga pahnih le singsari sanga senga siam South Chong Tui Solar Pumping Scheme chu Voin Khan Commerce and Industries Minister Dr. Alal Thanglena na hong Prime Minister Narendra Modi chuan aspirational block program chuan block level a khole tuite khosak phunga ti ol sampha don ati Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan Voin Khan ni o Bharatiya Bhasha Utsav le Technology and Bharatiya Bhasha Summit a hong Tourism Minister purobat romoi roite chuan rei ek chuan khwalzin tlo tu le ngai ventu anga Aizawl don ti asoi Best Tourism Village of India sangni somni pathum andon anlomna voina ne man puina het hui sein purobat romoi roite chuan tuna hian khovel pum huwa Best Tourism Village in na bo sai me ka rei ek chu lomandong theizinga chhopchu ani ati a beise sang taknen an clear mek ti soin rei ek mi puite chu khwalzin mi te Lodon son konga Best Tourism Village lomandong tu ani angein hoi hom chu azel turin cha bok ani Minister hian North East Special Infrastructure Development Scheme ne sitle Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive Prasad Noya Malak na tur chu ahong hal bokani na hi khuang chera puk le re ek tlanga Pilgrim Facilitation Center sang na tur ni in Sarkar lai pe tourism Noya cheng noi zathum somru pakhat le sing hi sang sari senga tho turani a kumsang ni somni panga jun tha a tho zo turani dona Aizawl mission veng Excel Consultancy Services chuan na hi an thok don ani voin ve kha minister hian re ek tlanga mason na tho ne sit noya cheng noi zanga somruk senga sakchu ahong hal boka Best Tourism Village lomna le ne sit le Prasad project lungphum phum na pol hian khotlang huap ruai bot sai ani bok ani Rampum huap fana pe pui thak na tun thani som panga tanga ne tran swasta hi seva chuma me district a po sarkar department sang UDNPA PHE LAD le Mami District chunga RD Block Palia BDO Office tele khotina Village Council temhlang na in nei chhomek ani a faina be pui thak na swasta hi seva pol hian Mamit LAD Department le Mami District chunga RD Block Palia BDO te chuan an bial chung Village Council tina faina chungchang in zirtian le veng chung ti faina tang nei turin thu chwa anosiam angin Mami District chung khosang Village Council te chuan an khua le veng chung ti faina tang nein malak chhomek zelani a voin lampo khan Mamit luang pol Village Council te chuan an veng chung in kalpona le kholai dung te ti fain an hatang ani swastai seva pol hian Mami District chunga khopui le town china Mamit UDNPA in mala a District chung khote zoka te Mamit PHC Watson Division 10 ma anathung ani swastai seva pol hian Mamit khopui chunga sarkar department than khatte poin an office te avel ti fain hatang an nei chhomek bok ani cheng noi zathum somnga pahni singsari sanga senga siam South Chong Tui Solar Pumping Scheme chu Voin Khan Commerce and Industries Minister Dr. Alal Thanglena a hong Minister chuan South Chong Tui khuaina mamo tui hniang hnar tak an nei chu van tlang mi puitan thil chin chiat tlak le mason ro pui tak ani ti a tangkai taka South Chong Tui le a chevel khuaten an man the nan du sakna a hlan ani Dr. Alal Thanglena chuan mani loka cabinet tlung na a South Chong Tui High School lamsam aided atanga provisional ad hoc granting aid hlan kai ni ti soya hei hian zilai te ba ka zirti tu te le nu le pa te a chona thar pe se thanem ngai na le taimak na nen mithiam cher chuanan mang turin na cha a tunla in elna khovela mi hlotling te chu mi in vong theile ti tang pe na nun nei te an ni ti soim South Chong Tui atangin le khathiam tak tak zoram ha fak an suak the ni ti ring na tak turin a cha a chel taka in bo se thin turin kalkhom me puite acha ani voina hon tak solar pumping scheme hi Jal Jeevan Mission JJM noya siamani a nitin darka rukatanga darka sari chung tui pam thei tura ruam man ani tundin hmuna an tui zem nei len zong 2 liter singa dong thei ni in tui connection nei chung ko za somnga pakua chomzo tura ruam man ani lungnei district chung lungrang high school chuan Voin Khan Mizoram Sarkar in provincial sa hlan kai an loma bial to MLA Dr. K pa chunga chuan man pui pup ke pa chunga chuan tun hnaya sarkar in school tam tak din mun thajok a hlan kai zinga abial chunga high school grading 8 pali Moltram South High School Lungrang High School Bolte High School le DM High School theire te an tel veka heng ba ka hian school dang tep on tel ti soya
MLA chuan zirlai te chu taima taka lekha zir turin na fuya heng ba ka hian social media mang thiam turin na cha a tunlai hian social media lama ram le ko shan ba ka khotlang soi sela a chezonga soyan tamawangin hetiang ti ching te chu en dan tok an thiam angai ti soibok lungrang high school hi kumsom thum panga upa ani a khotlang nu le pa tang rol ten an din ni in kumsang ni pali khan lamsam ni in kumsang ni pret khan granin eta hlangin kumena provincialize le anita ani MNF party chuan Mizoram chu state pachile tho chho ne tlem ni chungin ram chunga leiba ne tlem ber da tu ani anti MNF media department han voin khan Aizawl press kapa tuthar lakhom tu te komin Mizoram sumdin mun soin Reserve Bank of India RBI kumin sangni somni pathum January ni som paroka annual publication ati chua state finance study budget tarlan dan chuan India rama Sikkim le Mizoram ten leiba ne tlem bera an leiba chu cheng viable che sang ko zanga sunga panga le noi sari le cheng viable che sing khan chani som pasari noi khat ve ve ani anti a poisa puk chungchanga po finance commission rotna angin normal borrowing ceiling NBC limit po GSDP atanga za pathum point panga tukani anti a state sarkar na du za zat poisa puk theilova adin hun miltok zelina puk mai thin zokani ti an soibok MNF chuan Mizoram sumdin hun chu thatak ero anilo ti an pom thuan soya chuti rualin pathian le mipuizara sum chungchanga harsana ummek te chu phur chua an hu phur lo ti an soi ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan tun hnaya Mizoram Sarkar cabinet in school sang granin 8 pek turati zingami siha Zasai Memorial High School chu school tolowani anti voina Aizawl press kapa tuthar lakhom tu te ankom na a MPCC media te chuan Zasai Memorial High School chu siha MNF MLA candidate tur pulalma sama Zasai pa pu Zasai share rengnana school dinani anti a kumtam takkal to ati top ni in a building then khatte po mimalin khosaknan an lo de ovek to ani anti Mizoram chunga mimal khotang le ko ran school tam takin sarkar atanga tanpuina an don theile ulaya puina dong tura school tolo than ani chu makanti thuan soya hemi chungchang an Congress party chu Mizoram sarkar chu arang theang bera thutluk na sud le turin an ngen ti an soi ani Kolasi Block ZPM Noya Vigilance Department chuan Medum Khua Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Scheme PMAYG Noya Insaktan Puina Felhel Omni in an soi Kolasi Press kapa voina tuthar lakhom tu te ankom na right to information exact ni panga manga anzo na chana ni danin PMAYG Insaktan Puina mutura than ataka tanpuina musilo chung ko samthum pathum an anti a ZPM te chuan insaktan pila dong to anga zia ma se ataka ladong silo te chan ai chu e saktu anom ni an nga ya he hi thalo anti in mer theizok te ra be na le in thamlo na lian tak ni an ngai thon soibok Kolasi Block ZPM shoi te chuan he thil chungchang hi an bial to MLA le minister ni bok pukela rin lena an hriat tir ti soin insaktan puina dong tur dik tak ten an don theinan an theng tokin ma an zel don ti an soi ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan aspirational block program chuan block level a khole tuite khosak phunga ti ol sampha donati voina kar khat o sankalp sapta New Delhi honna he thui sein pomodi chuan an program hontak chuan sarkar in rel bolna ati chak donati a ramchunga district zathum somni poko chunga block zanga khosami puite tan khosak ati mason ngei donati a he program in district so za som pani hom chunga mi pui viable che somni panga chung tenun alo thak sak to ani ati bok Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan voin khan ni o Bharatiya Bhasha Utsav and Technology and Bharatiya Bhasha Summit a hong he summit mang hian India ram tong zirna technology man wona tura kong ngai to ani dona pu Pradhan chuan tong khosak changkang le nunthung te hi inzom vek ani ati a technology chu inti hlimna satli atan chau manglova tong ol sam taka le zungzung na man ro le ram chunga tong sang te choilar na man ro atana man turani ati Chanchinthar cherti topna na tang pui tourism minister puro bad ro moi roi te chuan rei ek chuan khwalzin tlo tu le ngai event tu anga zol donati cheng noi zathum somnga pani singsari sanga senga siam south chong tui solar pumping scheme chu voin khan commerce and industries minister Dr. Alal Thanglen na hong Prime Minister Narendra Modi chuan aspirational block program chuan block level a khwala tuite khosak phung ati ol sampha donati Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan voin khan in hi o Bharatiya Bhasha Utsav le Technology and Bharatiya Bhasha Summit
a hong chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani